Kapitan Inteng! Kabilak pa iti pumada ti buok ka. Tabis ngayak analaeng. Ang mga Unay lakit din, aya. Nagang sagday ta pumadam, Inteng. Na. Ay, uray lang masayop ko ijarwar. Papanam ayamanay. Powerful na iti pumada. Na, Ay, no kasta. Rumwar kami man banang. Ada ke maangay a meeting mi ita iti nalatak a hotel ija syudad. meeting? Kun, Anya a meeting? meeting may nga opiser ti barangay Puwera ni pare Badung. Kat, mabalin nyo mati ag meeting di ta barangay hall no da kayo laeng. Masapol pa'y aya nga ijay syudad. Day tangarod ti kayat ko. Ay, sosyal kamot, Inteng. Kaanon tupay nga umasinso ti barangay tayaw no kasta ka. Dagitin to pa yada iti nga tukat kastada. Sakto kit din. If others can, why I can? Na, Ibagamon, no nya tigatangam, kabadong, tamang rike pakaon. Sa dino ay ati papanam, maray. Agpasyudad kami ita kada kapitan. Da kami amin nga opiser ti barangay, tada meeting mi amaangay ijay. Anyaya ti agenda yaw. Taapay masapol pa'y laeng amapan kayo ijay syudad. Ijay kano nga rod ti kaya ni kapitan. Na, nakar-arti matanda dya, kumparek. Iso pa ya paggastusan yaw. Saan na balay, tani kapitan taggastos. Kunak mo sa dino, iti ko na mapapanantangkay. Dito yung matgayam club. At dapat agsalsala babae ti sangaw. Naiparag ti madam. Mga no maduling ka. Agtugaw ka. Agulter ako. Diyan kayat dito yung kayo. Nagawitan. Kabutang mo dagiti babae dito. Ay, saan mo ta? Kasayaan. Tapno yalaan ka man iti partner mo. Ha? Ada may sa abakit kita. Hanggang di ka agdan, nagtanabang lunay dyan. Ay, pakpakawan mo ta. Ha? Uray awanan ano, bakit matlang? Da kayo siguro ate aking kayat. Tapno abaw, ada partner ko. Ubing! Napo daw ka na pintas. Ala kayaw. Ipulong kayo kinantibana. Ay, saan na? Pang-aasim. No, niya ti makita bitaw. Live it here, ako nada iti Ingles. Understood? Ay, nakasangpot tayo mutlangan. Ala kagawad. Rumwar ka, ilokat mo ti Tirsinam. Sige kapitan, dumsa aga kaon. Ay, sumurot na pa lang ka ni kagawad ko na ang kwarap. Takayat ko pa ito uminom basay. Kadwa nak. Da kayo ti makamuang kayo. Ay! Kanayon ti irorwaryo pare. Sa dinaw, ti papapanan yaw. No sa di naman tinapanan may awan ka idayan pare. Apay, awan ti karbe nga, ngagdamag no sa dino ti papanan nyo, pare. Ay dagulit. Napankam na kimiting. Period. Meeting? Apay masapol pa'y laeng arumwar kayo numapan kayo makimiting. Kat mabalin kayo matnyag mi-meeting ije barangay hall, pare. Makadlawa kun tunggal adda meeting da pare inteng mapanda pa'y laeng ije syudad. Anya? Pacheck, agar aramid ni pare inteng iti kalukwan, iso apaliiwen taman anaimbag. Ay na, agar aramid lat parikot, nupod no manday ta, badaw. Sa anak ang mamatay, ang mapandalaeng agmi-meeting ije syudad. Bayam, tamapanak man makisarsarita kin ni Marikwanang. Amwak, no anya talaga ti inaramid da ijay syudad. Ay, kumusta mo't nga ay tinapanan nyo ijay syudad, Marikwanang? Nasaya at mat, marituyang. Da magkukot napan kayo kano nagpalpaliwa. Pudno ka day. Ne, imbagada gayam kan ka. Wan,
Napan kami nagpalpaliwa, napan kami nag-swimming. Anya, kahit kalpasan na nga'y, napanan niya umarikwanang. Naggigan kami ije hotel. Damat kapitan kan kwarog, rimwarda. Kahit, anya nga'y tinaramid da ijay. Jak mo Ang pangaasim Di mo ibagbagay ti ure asino, tinapanan may Plancha to analaing dagiti pulok ken pantalon ko wash and wear. Apay inteng. At damanan pagnam. Adda manin maangay a meeting may. Kahit masapol nga isaganak dagiti arwatag tamapan kami ija syudad. Na, ijay kayo manan nga agmeeting. Wala. Na, apay akanayon nga ijay syudad ti pagmitingan niya. Ni banang mit. Ijay nga ruti kayat ko apag mimitingan may kadagiti kakagawat ko. Ado nga minti pagpasyaran bay. Maduktalaklaan nga da sa bali nga aramidin nyo ijay. Aganad ka inteng. Ammumon ti mapasama. Husto, ti ahatap ko. Nga da sa baling aramida da parinteng. Agasam, isuro na kitin dagiti kakadwanay ti kalukwan. Nga ruda, isugaya makanayon nga ijay syudad ti papananda pagmimitingan. Takalpasan na, mapandametan itinusadino dita apagpalpaliwaan. Awan ti manaknakam da ja kumparek. Amok no apay akanayon ita ti meeting da pariinteng. Anya nga'y karamida. Masapol amalapdan ti kastangar aramidan ni pariinteng. Umay ka dito kwaro. Apay hanggang. Ibawon ka, tayong kagsapol iti arkilain tayo ajep. Rumor tayo manan na mapanagmitay. Kahit kalpasan na, agpalpaliwatay manan. Ariklado hanggang. Agyaban na kwaro ka na kaan. Tay pagbayad ko nga iti arkila. Hindi kagtanag. Makamunto ni treasurer para iti dayta. Angam ka dyan. Padasan na lang ti dimangtad iti kwarta. Ta makita na noon niya ti aramida. Ha? Badaw, saan kanumot nga ipasada ni Mang Tomas J. Jeep na inton biga? Anya? Inarkila kanu da kapitan. Tarumwar da kanumanen para iti maangay a meeting da. Manain? Ay una yan. Day talaki din ti paggasgastosan da iti kwarta ti barangay. Ha! Madiday ta nga ramid ni pariinteng. Mabit man lang pare. Apay paray. Agpaiso ka day ti damag kaw. Amapan kayo manen ijay syudad. Ijay sikat a hotel ti pakaangayan ti meeting yaw. Kanya kumamit ti bibiyang mau. No kastaman bilang paribadaw. Na, makitam day ta panagsungsungbat mo paray. Awanan, naulaw kan. Ti ko nam jak amaw nga da sa bali apapapananyaw. Ha, amamukan pare, agbalbaliw kakidin. Tila sasawon. Jak mo day nga ibagbagam. Di ka naging didiam mo pare. Amok ti palimid yaw. Ay! Get out of my way. Good then. Get out of my way nga. Ha? Gaputa ison ti kapitan. Ingli-Inglisyan na kidain. Asidega kaw ni ti paraangan ti balayda. Sapay ko taada dita ni Maribanang. Pari badong, sa dino ti papanam. Ay. Maray! Umayak man! Dumanon kalatan, paray. Itugang mo, di tapapag. Ay, Agyaman maray. Importante la unay, ti bagakin ka. Para itian niya dayta, pari badong. Mayak maray. Takayat ko nga ibagakin ka. Nga adda sa baling aramidin ni pari inting ijay syudad. Malaksid, tinakunana kanyak nga adda meeting da. Anya. Iso akanayon nga ijay syudad ti pakaangayan ti meeting da.
Tada sa bale apapapananda. Kalpasan na mapanda ag disco wenno anya ditan. Ay, ha! Agaluwad kanyak dayjay nga inteng no pudno man dayta. Ay, maray! Di mo ko may bagbaga asyak tinangibagakan ka, maray. Di kag danag paribadong. Kat agyamanak iti daytaan na ibagam. Insagana kon dagiti amin akasapulam para iti maangay amiting yo iti maysa a hotel ijay syudad. Agyan manak dungaw. Mabalin ka de a maamuak no anya tinagan ti hotel a pagdagusan yo. Kitmo na. No problem, panang. Nasaya at matno kasta. Masapul pa ka di ama-amuam. Asawa nak inteng. Iso arumbang laeng a maamuak. Kat jay husto ko ma, ti ibagam. Uwan. Tapno di mo matkun ko na. Idetalyek amin kan ka. Anya? Saan mo akayat ti umay makimiting kagawad? Saan man? Kayat ko, kapitan. No dita barangay hall. Gamnoy jay syudad, saanan? Anya? Sayang ngamin ti mapaglakwak, no agrikepak. Saan ka man nakaslan another? Masurunak ka. No di ka sumuraw. Ha? Laglagi pa nyo asyak ti kapitan. Sige. Umaya kun iti meeting, kapitan. Good. Gumurak no kumuntra ka iti kayat ka. Anya, imbagam kin ni Maribanang, ti may papan itinatakwatan ta iti kanayon nga ipapanda kapitan, kuwaro kan ti kakadwada ijay syudad. Wen, tuyang. Kita ito, mano anya ti mapasamak kini pari inteng. Kita ito. Nalpasan ti meeting. Isuan na waya tayaw, amapan iti kayat tayaw, apapanan kakadwa. Anya ti kayat yung apapanan tayaw. Ay, kahit kasmatla iti sigod a papapanantay yung anggal. Loko, hindi damo, kunam adi mo kayat ijay. Ita kay kayat mo. Wan mo ta, kat ikuyog tayo mo tanda kagawad ko anang ijay. Da kayo lang sa bali mo ti kayat may kadagiti pada ka babae. Sa dinungay ti kayat yung apapanan kagawan. Ag night swimming kami. Sa dino ti ayan kon. At tayo dito yung nagti-night club ang kail. Wala niya. Malagip kun. Nga ito na pintas adayag asal sa labayag. Tawanan na ang kail. Pinanawan da kaya. Kasanumot ngamin kat nagpig sa ti urok yung itay. Kadumog kayo ba? Pwede na karindi nga dagas. Awan mo ti walit ko naglaon iti adu akwan. Anya? Apa nga? Kung na tinasabat ko itay nga amok, anakita da kan ni inteng dito'y anamatag. Kita anaimba. Amagano at dalaang dita. Pangasin ko Miss Beauty pa. Isublim ti walit ni Uncle Kau. Anaglaon iti kwarta. No bilang si Kaman tinangala. Tapos ti agtakaw. Awan ang mok iti pagbagayo. Dakas yang kak. Agpagpagkasap Miss Beauty Paul. Sapay bayad ti baboy ni Banang Dayjay. Delikado ako. Awan ingal alak pinaklangarutan. Hay, mamati kayo kumakan niya. Dakas ti kastang aramid. Nangrunak at di yumat nakita no asino tinangal. Ti awanan bain nga inteng. Makita nan to. Anya ti ibagbagam inteng.
Ay, sus! May Jesus, Uncle, delikataw! Sagay! Bana. Agawid tayo! Gibana ka sa ti wallet. Ko aba pupuka. Baybay amaw! Awanin day chay! Ha? Salbag kalaklakayan! Agawid tayo kanunang ka. Anya pailat or-orayam intay. Agawid tayon! No di mo kaya't nga uludan ka dito ikat may babain ka! Ha! Ala, gawin tayo. Sayang, Jack. Sayang. Itatasaan ka, anabartak. Kaya't kung agsarita ta, anaimbag. Ay, kuha. Apay akasla kumilaw dagiti matamdungaw. Sa nga 10,000 pisos amin tinaglakwak iti baboy ko. Ngam inalam? Ha! Balunutan ka laangan! Saan? Saan? Di pa kat mataya ko. Salbag ka! Awan pa'y sir-sirbem a kapitan! Agikat kan kas kapitan! Tadi ka kat mangibabain! Dakas na Ha! Agsagana ka! Tungwa ka kung ititawa! Hay! Hay! Agsublay ka, intay! Ay, kapitan! Sika, tipan na kaama iti barangay yo. Aron bang amang idaulo iti nasaya at nga aramid. Saan kat nga isungsung mo ida, iti saan anasaya at abisyo. Anya nga ita, ano sam ti bunga ti aramid mo? Ala, sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, VG Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.